Grabe dugay sa mga hatagay ay. Domingo man ta karon ting simba. Relax lang dihag. So, kidaghan man ang hatag sa tuwa gahapon. Makuha lagi na tong kutaron. Paita ni kinabuhi. Oy. Wadan patag mga kliyente. Oy Perino, buta makano. Ikaw ihapa kung pila tong income karon. Ako'y bahala diha. Isod pa jud kayo mangita karon og client ba? Wa jud tay bisan piso ani. Uy. Mga pulubi bay. Lord, salamat Lord kay bisan pagingani yung kinabuhi na pa jud ay mas luoy sa kuha dayo. Grata ka na ng dulo. Ako kay namo ko sariling balay. Nya napay nabiling gamay nga trabaho. Sarap ito ka client ang nawala pero kani sila murag walang-wala murag sako rag ilag mga sanina ba. Murag gutom na gid siguro ni. Oh, paluloy na mo, paluloy na mo. Sir, Starbucks lang sir. Tay Starbucks pang Sir. Sir, palimos sir, pangsangyop lang. biskot sanggyo pang nalitok. Sir, atag kwarta sir, panggutomon lang ko sir. Ikaw dong murag luoy kay ka. Wa pa ni naulian ba. Murag mas kailangan nimo kwarta pero wala mo kay kwarta karon bay. Mo balik ra ko sunod adlaw. Mo balik ra ko sunod adlaw. Promise. Ha? Mo balik ra sunod adlaw. So ako man yung matatagay Jun. Kure puta para to naabot laas oy. Diyos, ay mong kabalak. Dako man to na kwarta kagahapon. Subahino na natin aron. Napugusi kong bahay na ni, kay marag hinay naman. Oy Perino, buta makano. Ikaw ko pa iphone ha. Ako'y bahala ana. Hello, ito matahanay. Wa na gyud ito makaon ba. Dako-dako mo tagay income karon. Oh no. Sige na kay marag ulan man. Sakyan na natin bahin. Ipit kamay. Tagi sa kalibo. Buwi sa opportunity eh. Ay kabuang naka-Fortuner. Iskot murag mag-change career ko.